Kada se spomene Grčka kao država, za mnoge je to asocijacija na drevne Helene i nastanak nauke i filozofije, ali isto tako može da se pomisli i na prelepa mesta za letovanje, odmor, ukusnu hranu, ali i predobra vina. Ali Grčka je takođe i kolevka jedne od najstarijih ekstremnih metal scena na svetu, gde su krajem 80-ih godina sa svojim aktivnostima krenuli bendovi kao što su Rotting Christ, Necromantija, Thou Art Lord i mnogi drugi. A paralelno sa ovom scenom razvijala se i malo eksperimentalnija ekstremna metal scena, čiji su najbitniji predstavnici tada bili, ali i dan danas ostali, Septic Flesh. Ovaj bend je nastao 1990. godine i od tada su izdali 10 studijskih albuma i mnogobrojna izdanja. Septic Flesh se definitivno smatraju jednim od začetnika symphonic death metal zvuka i svojim radom inspirisali su mnogobrojne bendove širom sveta, dok ih aktivno prate fanovi gothic dark pa industrial subkultura. Sada iz Grčke se selimo u Brazil, najveću južnoameričku državu. Zemlja fudbala, karnevala, sambe, prelepih žena, egzotične hrane i pića. Okej, to već sve znate, ali verovatno ne i ovo. U periodu kada su 1990. godine Septic Flesh počeli sa svojim aktivnostima u Grčkoj, bend Crisium je otpočeo svoju dugu karijeru i od tada pa do dan danas postali su jedni od vodećih svetskih death metal bendova. Vrlo je bitno napomenuti da su sva 3 člana benda rođena braća i da od 1990. godine zajedno stvaraju svoj unikatan zvuk i stekli su mnogobrojne fanove širom sveta. Do sada su izdali 11 studijskih albuma, od kojih je poslednji Scourge of the Enthroned. Sem što su nastali iste godine i što svaki bend za sebe ima zaista ozbiljan status na svetskoj metal sceni, zajedničko im je i to što nam dolaze u goste u sklopu svoje zajedničke headline turneje i 29. marta održat će koncert u beogradskom Božidarcu sa specijalnim gostima Diabolical iz Švedske i Xaon iz Švajcarske. Vidimo se na koncertu i u narednom Storytime izdanju. Slobodno se subscribe-ujte na naš YouTube kanal jer uskoro kreću posebne nagrade uz ekskluzivne najave koncerata. Vidimo se!